گاوا کو بحثا دموکراسی دبه بحثا بشداربونا خلکه دورگرتنا بریاران دبه بحثا دسهلاتا خلکه دسر روژه و خواه و دسر پاش روژه خواه دبه اما هیرو دوی رپورتاجه دا بحثا د نمونه بشداربونه بکن نمونه یک جه باجار اپسالا و یک جه استوکولم ده درباره بشداربونه در روژه ویده شارداریا اپسالا دخوازه پاشروژا باجیر پلان بکه بو 15 سالین پیش و لوما جی زانیارین بنگهی لنیوا باجیر دانینه و داول همولاتیان دکه که ورن به پیشنیازین خواه و بگوتو بیشکرنا پیشنیازین شارداری راست بشداری دچارانوسا باجار خواه بکن بو سالین پیش. هروها همولاتی دکارن دریا اینترنت رجی بشداری بکن. راست دموکراسی یعنی گرک معنای اوه که جواک خلق یعنی بجداری گهرینه که ببه بجداری یعنی جواک ببه جبونا که مثلا نه تنه اوه تو بچی ورقه که دستی خوب بگیری و دنگی خوب بده و منزانیش بود چیه گرک آگدایی چه ببه گرک جبونا که از تی بگم برجواندی من خلقی من دورم من چیه از به دنگی خواه وینتشتی بدم گهرین بجداری یعنی تنها بجداری نابێتە دموکراسی تەنها ئەوە نییە تۆ بەشدار بی لە شتێکە توانی بچی دەنگ بی بەس ئەبێ بنەمایەکی دموکراسیش هەبێ کە بتوانی ئەو بەشداریە تیا بکەی بۆ من چەندین شت هەیە گرنگە ناو دموکراسیدا یەکێک لەو شتانە ئەگە باسی بەشداربوون و شتیوارەکەی دەبێت تاوەی بەشداربوون بکەی دەبێت بتوانی مەیدانێکت هەبێ لەو مەیدانەدا بتوانی قسەیەکی ئازاد بکەی تاوەی بتوانی لە مەیدانێکی ئازاد بتوانی قسە بکەی دەبێت بتوانی ئیجازەت هەبێ ڕەخنەش بگری لە خەڵکی لە فکری خەڵک دەبێت ئیتمنانیان بە یەکتر بێ یعنی باوەڕیان بە یەکتر بێ کە ئەو کەسەی کە لەگەڵ ئێمە دەژین لەو شارەدا هەمومان پێکەوە یەک هەدەفمان هەیە بۆ شاری خۆمان هەر کەسەی چاکی شاری خۆی دەوێت یا گەڕێکی خۆی دەوێت ویلایەتی خۆی دەوێت وەک خۆت دەڵێ دەبێت شتێک هەیە دەڵێن باوەڕکردن لە بینی خەڵکدا یەکێک لە مهمترین شتەکانە بۆ دەوڵەتێکی دیموکراسی کە خەڵک باوەڕیان بە یەکتر بێ gelek caran behs dibe ku demokrasî yanî beşdarbûne آنها ام د پراکتیکی دا دبینن که چاوا دموکراسی بشداربونه ام لناوراستا باجر اپسالا سویدنه و شارداریا باجر اف هر سه انونسی هان دانینه داو دکن خلکی که ورن بشداری پلان کرنا باجر جبو 15 سالن پیش ما ببن شارداری دبیجه ما هنک پیش نیاز هنه هونجی ورن به مره بشدار ببن گوتو بیش بکن و پیش نیاز خواب ببن دجبو که هونج دل پی بحثن که هون خلکی وی باجارینه و بشداریا و ده پروسه دموکراسی جبو پاشروجا وی باجاری هیا لباجار استوکولم گرکا رینکی بی روژا فوروما دموکراسی الدار دکوه. به سرپرشتیا فدراسیون سندیکای سویده فولکتس هوز و فدراسیون فیرکرن ABF و به پشتگیریا 13 دزگه سیویل روژا دموکراسی بریودچه. دموکراسی فوروم اوه که بسالانه الویندره رینکی بی بریودچه گرینگیه که دموکراسی فوروم اوه که خلق هرمی نشتاجین وری بخو بریار دادن که دوی منطقه داد و هرمی دا چه بابت گرنگه و درخن روژه ویل سر گفتگو بکن مجی کاملا مجی جوا که کاملا بیانیه که بده ها کاملا و ریخستن مدنی اسفیل تدا بشدارید کن سال جاره که کم دبن پرسگره که خوی جواکی گفتگو کن مجی اف سال کاملا ما بابت که هل بجارد که لسر ناو نشانی پیچه بونو و آستنگ چنند جواکا
كرد السويدي دا وك كملتك بدولة يعني بستاتو تبي بروبلمك كيف بيهات وقت تدكابي ناوري خستنيوان براني تكلية تا ممكن جبو وقت ويدن كين تربه من بري خستناته 21 چالاکی سمینر و گودوبیج دهنه آماده کرن و همود درباره شیوین باشکرنا جیانا خلقیا روزانه ده و الپیشخستنا آواین بشداری ده بریارن گریدای جیانا وانده. کوملای کردی لسپونگا یک جوان بشداران. ماموسته زانینگه ها میلردال عثمان ایتار باسا دیروک و پاشروجا کردین سویده کرد. کرد وکه نتوایه که به دولت امکان و آستنگین لپیشوان چنه؟ ستاتویه که کردستانی حیاناتو نبویه یعنی ام بیجن وقتا مد کردستان باشور بدا عالی کی سال 90 دا دست بکر و نها بر به فدراسیون و دفاکتو وک دولت کی خو اداره دکه لی وقتا که کرد هاتن ورا تشتکی وان تو نبو ام بیجن دور دا گرک پروبلم جیه بو پروبلم مثلا کلتری هبو ام بیجن وک دیجیتیا کلتری چه بو دیجیتیا سوسیال هبو مثلا فامیلی هبو مالباتی هبو تشتی نخوش چه بو کشتن چه بو ام بیجن ناکو کی مالباتی چه دگل ویجی ام بیجن چه جن چه زلام چه خورد چه نسل یکمین چه نسل دویمین وقتا من دناره مثلا با 30 سال داویدا کرد سویه کی دیاسپورا کی خورد لسویده نه دگل کو گلک پرسین هفکاریا به هفرا هفکاری کی خورد و به هفرا بکار بکردینه بکندوی واری دا گلک پرس هبنجی دگل کو ام بیجن دزگه وان جدا جدا خدمت کردایتی دکن دگل وان کوردیناسیونه که خورتونه بنجی لی هر کس به هوا کی خو خدمت تا وی ایدن ناسنامه کردی دکه کو دگل خو ام بیجن کردایتی خودی درکتنا دزگه خودی درکتنا ناسنامه خود به تشتکی کو حمول سر هم فکرن لی کردایتی کی چاوا هفکاری کی چاوا دور دا پروبلم وان هنه کو دوی چاره سر بکن چه نسل یکمین دویمین و سیمین ناچه دبه چه دستی وانتید دیاسپورا دا دخوازم بکار بینن او جری ودکه کو نها ام دنار الپارلمنت و سویده دا وقت ابویه هفت پارلمنتری کرده ابویه وقت ابویه هناك جی گوهراندن 5 ابویه وک غروبه کی کرد پارلمنت و سویده دا حقوق انسان ج پارتیون جدا بشتار د چاپمنی سویده دا هي د ام بیجن د جیانا کلتوریا سویده دا هي د سیپور دا جارا پیشی ام بیجن دال کرد کومکی چه بوک ام بیجن ناو دنگی وی حتی گیش کردستان او دبا وک مثال کی کو کرد دنجی بکاربن و ریه بگره نفشه یکم و دوام جه کردین کو کوچبری سویده بون جبنی نه آسان بو کو خب جواکا نوره بگنجینن. گوه ماتن سوید زارکی من پر پچوک بو. باوی خواه قبول ندکرم. باوی ندیتن. باو جوان ندید. جبری ملور گلک زوریتی کشن. موی پاش و هاوید گوه زاروک دست میته بکرن بگرین پاش و داتن ماله. ام نچینگنه نه. ولات مهیه چرا علامتنه. چرا منای ناس کرن. مویجی پاش و هاوید مبگده خواه کردیسکا پروژه داگما کردی و خباتا کوملتی مدانین فدکاری کی پر مزن کرده کی نو هاتن سوید فدکاری کی پر مزن مالباتی کرن مقدار كرل وكي روجا ديمقراط إيرو أو زور زعماتك خلق السويد تبينا لبارة جروكا كو 500 سالي تباروي أمج كردستاني بزور و بزعماتي گوچبر بون چونه اناتولیا ناوین لوی داره به کسا کی هرو گندک چکری لسر وانا هرو به 1000 خلق لور تجنن او گنده به کسا کی ایرو 3000 4000 5000 لدوری داره انقره نود 5 گوت چه بونه جمع لقونیه هفته 5 گوت جمع چه بونه لهر درکه بتونه کسانه لحتی شستی وانا دواره خب روچبری بگرنه وقتی که مکانیزم چه بیل شستی کاروان دستان ده خلاص بی وانا ایدن گوتن هم هرن در جبوی اکونومی هاتن اوروپا لامریکا بتونی دنیا بالا بونه یعنی او قدر ما کردوی ام در پدرن هنج بیوارن قد روزه که من زمان خالی زمان مغاطی پیچه که گارتونش بوی که ترکی تاوی بیه ام لدنیا بالابونی ما هنج قد جارانه کلتورا خا نزمان خا ما بیر نکری ام پوی سر بلندن
کەس 7 ساڵی بووم دەست پێ مەختەیە کرد ئەم لە گوندا مەزم بوونی ڕۆژە یەکەمینە چووم ئەو زۆر زەحمەتێ لە سوێد مەبەرێ لە تورکیە دیتی لێ دەرێ مقەک کەلیمەک بە تورکی ناتزانی ئەز لێ دەرێ لاڵ و کار بووم گوتنێ مامۆستێ خەم فام ناتکردن وەختێ کەس هاتم سوێد ئەو دووبارە بوو مخەلوێ دەرێ دیت کە ئەو زەحمەتێکی چنگە مەر زمانی خە دەست بە مەدرسە خەناکە ئەگەر دموکراسی ئەو بە کو دەرفەت هەبێت و بەشدار ببی نەرینا خۆ بگهینی باندۆرێ بکی و کەسایەتیە خۆ bi civaka nê qebûlkirin bidî Kurdên Swêdê gavên baş di van waran de avêtin.